Wimini wamini Donko John Alboni Awasudu ko fadi wo Yo gerto hebu tunka jora Baiko dongal nea Mi ebi ko mi wolata Mi ebi ko mi pankata Kono emba mi dowe mi hande Nebata wonta ande Mi yi ko be wata hande Hari bawo do dunko ande Jombugol jonnita Tubugol murtangol Nyawlagol luttira Ma yennugol mawbebe Ma hirsugol modimu Ma lancugol juudidi Hari bawo do dum alana Wimini wamini Donko John Alboni Awasudu ko fadi wo Yo gerto hebu tunka jora Baiko dongal nea Mi ebi ko mi wolata Mi ebi ko mi pankata Kono emba mi dowe mi hande Nebata wonta ande Mi yi ko be wata hande Hari bawo do dunko ande Jombugol jonnita Tubugol murtangol Nyawlagol luttira Ma yennugol mawbebe Ma hirsugol modimu Ma lancugol juudidi Hari bawo do dum alana Assalamu alaikum musidɓe ndaloɓe Jama TV ɗo e Vakam Cité Ensemble mi salmini on goto kala inde mun nden e yettore mun nden hande kadi en hewtiɗo e mercredi 4 janvier 2023 haray mi salmini goto kala inde mun nden e yettore mun nden ko ɗo miɗo watta mi salmina neniraɓe babiraɓe kotiraɓe jajiraɓe men mi salmina miñiraɓe men rewɓe miñiraɓe men worɓe nawnoɓe ngalla jaddinanɓe hoore jam moƴƴere sokaɓe ngalla ɓe yaltu ko ɓe sokka ɗon hara ɓe wattal ko ɓe sokkiɓe kon ɓe alaka golle ɓen alla koɗo ɓe koɓe golla marɓe golle ɓen kañum kadi yoɓe respect patron ji ɗin ɓeyda mbuɗɗin e golle ɗen donc noon tigui woniri hiɗon andi en waylidiri e nder émission la guineke enen e Dj Bouba miɗo yaafini moƴƴa par ce que hiɗon andi ko hiɗon waɗi wo ko Allah auditeur on téléspectateur on ɓernde darde direct Dj Bouba ɓernda hoorema ɓe manqui lañide hiɓe humpa ko honɗum waɗi ko jantum wona tana kono noon sa yi tew andu ko goɗɗum maayi ka tigi tigi mi samini on goto kala indi mum e yettere mum no mijoto ɗon fi an noon hila mijura noon fimo 2022 feƴƴi hoore jam moƴƴere 2023 kañum kadi ari ardu moƴƴuru yo Allah waɗu kañum kadi feƴƴa e hoore jam moƴƴere no 2022 on feƴƴiri e hoore jam moƴƴere noon hiɗon andi no mi wodanta noon émission ji men ɗin ko émission la Guineke la Guineke ko guinéen ɓe fof jeeyi ɗum wona pullo wona sosojo wona manika ko leñol ko innete guinéen kon jeeyɓe drapeau rouge en vert ko kamɓe woni jeeyi émission la Guineke noon piiji ɗin fof en wolay ɗo e fi meedi ndin neeteɓen e neoɓen jannoɓen janneteɓen jannanen noon kadi ko façon ji ɗin fof woni ka école woni ka alqurana on faami e fopp en yewtay ɗo en wolay ɗo kadi fi ƴettere nden ƴetteteɓen e ƴettoɓen e ƴettanoɓen e ƴettanteɓen on faami ka fopp kadi en wolay ɗo wolen kadi fi aventurier ɓen ça veut dire yahoɓe safari ɗaɓɓere nden kadi yahoɓe ɗaɓɓere ɗaɓɓa heɓa jooɗo woɓɓe ya ɗaɓɓa heɓali hootali
ɗum fof kadi wolay e nder émission men la guineke donc haray ka laaɓi ko mi salmini on goto kala inde mum nden e yettoro mum nden donc en heɓino numéro kesso manaɗa hoorema mono faala noddude a fereta ko ɗuuɗi numéro on kadi compose gol mo ngol ha ko satti sa faala nodde direct ka émission la guineke a waɗay 206 watta 209 hettoɗa ordinateur on so fuɗɗike wolde tum ñoƴƴa 54 ɗum a feƴƴe direct mi répéta pour walaɗo nodde ka nder émission la guineke en heeɓi numéro kesso joni ko ɗon noddeten numéro on ko holno ko 206 waɗa 209 heɗitoɗa ha ordinateur on fuɗɗo wolde so fuɗɗike wolde tum ñoƴƴa 54 donc no wodi woɓɓe kadi ɓe nayi ko ya détail pour si ɓe wawa andude ɓe anda wigol 206 209 54 ɓen ɗon kadi mi détaillanaɓe joni sa falama nodde a waɗa 2 waɗa 0 waɗa 6 waɗa kadi 2 waɗa 0 waɗa 9 habboɗa ha ordinateur on fuɗɗo woldude ma ñoƴƴa 5 ñoƴƴa 4 ɗum ɗon ko direct ange min wonɗo e nodde on haray mi salmini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden e ko woni ɗon fof joni e waɗa ni daren tawi clip goɗɗo gol no préparé ɗon ka rédaction ɗo ɓe ka régi ɓe waɗanen ɗo clip goto e futtoɗen kadi émission on disons haray mi salmini on ko gotum fatiko Habibou Fatako woni ko feƴƴi ɗo e salmini kala wonɗo e darde Jama TV émission la guineke enen e Djidje Bouba télévision men wonɗo ɗo e cité ensemble Wakam e tawi ɗon faala wadde publicité walla communiqué ko faala ɗo wadde fof minen ɗo meɗen e junngo mom e cité ensemble Wakam ka fewndo juulide juma tigi tigi so hetti ka juulide haray meɗen ɗon e so ngiwi donc ɗo mi salminta Hawa Bernatali Hawa Diallo woni présidente fans club Djidje Bouba mi salmina ɗon kadi wono Ibrahima Sori Bari le trésorier mi salmina wono Aluseyni Bari secrétaire général imam Ratib mi salminima mi salmina Djidje Laye Ba kañum kadi woni président fans club Djidje Bouba mi salmina ɗo kañum kadi wono Maliki Diallo depuis ɗo e Grand Yoff mi salmina wono Djidje Mamadou Camara wonɗo Wakam mi salmina ɗo karmo ko Winda Diabo kanko e ɓeygure makko nde mi salmini kañum kadi ɓe mi ligota ɓen mi salmina Djidje Bella Dioli kanko e ɓeygure makko nde mi salmina Mariama Sonna makko e fayɓe mi salmina Aliou Bari giɗo a gonnene goto wonɗo ɗo e Ngor kanko e sonna makko Mariama e Boubacar Payko makkum mi salminiɓe mi salmina ɗo kañum kadi wano Hawa Bari wonɗo Ngor kañum kadi ko auditrice yo an ko neeɓi e Hawa Bari komo timbi Madina kankadi mi salminimo Saybatu madame Bari depuis Almadi mi salmina Yaro Lengewel weldi jango kanko e sonna makko mi salmina kadi wano hombo wiyete wano Ceerno Labandian wonɗo Almadi kankadi mi salminimo mi salmini wano kañum kadi Petuba mi salmina kala wonɗo jarde Jama TV e yejitaɓe Bernatali ɓe Ñaari Tali ɓe Asalem en salmini kadi ɓe Grand Yoff hay goto makkiɗen ɗo ala Wakam Ngor en salmini ɓe Almadi ɓe Yoff salminen kadi ɗo ɓe Parcelles Guédiawaye salminen kadi ɗo ha ɓe Bargna Diamniadio en salmina ɓe Médina Mermoz salminen ɓe Fass salminen ɗo kadi ɓe Grand Médine kala wonɗo jarde Jama TV haara ɗo hiromo en salmini ɓe Mbour Sali salminen toon kadi wano maître Hadi depuis ɗo e Signe maître Hadi maçon kanko kadi salminama ɓe Mbour Sali ɓen kadi ɓe salminama donc mi arta kadi mo fi numéro téléphone mo wolden on hiɗo andi numéro téléphone men on koko sansa mono faala arde kadi fiye yewtudu adda miijo makko moƴƴo waɗen sansniro heɓen ko moƴƴi on tigi waɗay 206 waɗa 209
o jooɗo seeɗa o heɗo ordinateur makko si ordinateur o fuɗɗike wol tun o bosa walla o tuusa 54 pour yo men waw yewde direct unité on 1 minute on ko 150 kutatama haydara on faami ka haray miɗo sammina on goto kala ka wontiri sammina on nanɗo kadi siɗon e jam si ɗum ɗon feƴƴi arten e morceau Habibou Fata ko feƴƴuɗo ɗo joni iɗon andi artiste ɓen ɓe yimay ko ɓe yimata kon ko pour giggol noon an wonɗo jentade ka o inni série ar ɓattoɗalan walla série ar mi yewte ta laɓɓiri hakkille maɗen série ko fi neɗɗo fijideteɗo mana debbo mo fottiɗani tun e haare tanol walla sagata mo fottiɗani tun e hoore tara waɗɗon weljiyagal hakkude mon non série tigi ko wiyete série konko hakkude aden e modi mum hakkude aden e ɓeygu mum ko ɗum wiyete série tigi ar ɓattoɗalan ar mi yewte tawa hay fus ko tawata an nodɗon hiɗa huuli ala siko an gorko on noddimo reeduma taƴa siko kanko debbo on nodduma reeduma ko ɗum taƴa ko ɗum woni série tigi hala na série ar mi yewto ma on kande suudu suusta wolde ɗum ka yaasi donc il faut écouter so jiɗi nambiɗen hakkille men ɗen kadi ka ɓuuri fewde ɗon par ce que ɓurɓen si tawi ɓe nani wano ɗi gimi ko ɓe naɓirta hakkille ɗen kaka fije jala non seulement ɓe woɓɓe no ƴetti ɗum teddini mais fije jala ɓurɗo welde on ko hakkude aden e modi mum ndaari tumo modi ma dawi yeey golle jippi arti ɓannanɗamo himo ñamude aɗa takko makko joɗɗa ɗon hiɗa fijirde mo walla o noddama o ndama ar takko an ɗo fijira halan walla o ƴetta ko ñamata ko yaaka joɗɗa ɗon o fijira ma ndaari ko ɓuri ɗum welde pay ko mon no traversa mum no doga parfois heɓe hiɓa ko gorko o ñamata ko hana an debbo nda faala seydi nande ɓe wonano tettoɓe ko fayɓe est ce que a faami ko ɓuri ɗum ɗon welde ala a hula hiɗa hooti piya a hula hiɗon tawa ɗon piya ko ɓuri ɗum ɗon welde no woodi ala donc musidɓe fijindaɗu no weli trop kono a fijidugol moodi mum ala ko ɗum ɓuri moodi ma noddama tawa hiɗa siɓito walla nodda moodi ma ta moodi ma no siɓito a faami ka ko ɓuri moƴƴude kon ka musique mo Habibou Fata ko yimɓe ɗo série ar ɓattolan ari takko a mi yewtoma o taw ko hakkude ma e moodi ma siko baabe ma tawi mo ɗon hiɓe weltani on siko yumma ma tawi on ɗon himo weltani on siko miññira e ma walla kotira e ma walla jaajiraɓe tawɓe hiɗon fijida jalda o a tawa hay goto seydi nan ɗon ngala musidɓe wattani yilla e fi dewgal ngal hakkunde men e ɓeygude men ɗin walla hakkunde ɓen e moddiboɓe men ɓen en tout cas yimoɓe ɓen hiɓe wakkili waɗugo conseil on kono noon ko ɓuri kon noon jama on ko ɓuri kon ko naɓata hakkille mum ɗen kaka fijidaro orke wona noon doni yiltoɗen yehen kadi ka rési daren taway sen heɓayɗo kadi son goto écoutez mo may Comment ça va? Alors comment ça va? C'est comment ça va? Kawantiraton comment ça va? Hanemi da wuldama. Oh comment ça va?
Bayi mi da wuldama Yandi watane muton Wafango mango ko parfait Yandi watane muton Bayi mi da idu mafu Imi mijiti kakofeji hakuneji meden kongido Agido Mitawa ino 44 Gikal mengo no weli fu Matubari madan jallo Mese jallo no yiduma Mi wandi himo yiduma Matubari madan jallo Achina barami Atlanta Mese jallo no yiduma fu Mama Jodi da Atlanta Mama komada Saidu Mama komo judo Mama mi da yidu mafu Maria Jallo sagale Ono Jodi New York Jallo yeyo wachudio Mari Jallo mi do lima Jallo Bailo dem hino Jodi Atlanta Bailo mi hima naimo Bailo dem hino Foli Robe Aibe mawatama DJ Muzubi Champion d'Afrique Biraso Aibe mabewa watama Onko Jodi to Atlanta Onto Biraso idado Nodu matu Komatu bari Foli Robe Matu idado mi wandi matu bari na udado Voilà comme tu veux dire Jama TV de cet ensemble Wakam mi samina kadi on hetike kadi do son petit ba on nani ko yimi kon mi do yiduma mi rewa do kadi mi samina Binta Pellel kanko modi makko Seykou depuis Medina mi samina don kadi Mama Saliou le miro kanko équipe makko fop le femme sénégalaise d'origine guinéen kambe fo be samina maydandi ko be wi kon gido ma ko baawma hay kadi sen imi don kadi on jenti kadi morto petit baon petit ba on mi do yiduma sabu ko yangudo den kon hino foti c'est vrai neddo sa yangude makko yangi jidi kat non wadi façon parce que wobbe do yanguda hore ko yangudo ko hara do yididi do yidindiri ha pare mais tawa tampere den no nder giggo ko wondo yangudo den kon kadi hidon dabbude ala hebade yimbe no waddude on ala jabude si hidon ha sansuma wadi adna on sansi so jodi ko mitike on tawa hino foti ka fejji don parce que be falano yon habu on jabali galère angal hebgo goddum ari e nder fijindar mondu e nder weldiga mongal vraiment hay goto mon jabali yiltude inna mi sansi nomi woni nono si on do ngacci o yahima woni o wayni ma kanko bengu ma o yaka babe makko a tawa vraiment a wuldatemo woni ko ankadi acci mo yehi ankadi o wuldatema mi yewtan do histoire gotum debbo fullo futa ko wanno debbo ko dennabo wadi o yimi o yeyka dennabo mo yeyka dennabo o woni ha 17h yoni 18h yoni be nadi nyiri futu sendaka parce que don andi dennaboji min goddi gono ga di dibbay ha sirobbe senda nyiri futu ndin on debbo e jaka modi bako si jonni mo dépense ko defata kon toujours nyalorma ko pour kanko e faybe ko be nyamata ko modi mako ko nyamata kon ko accay ha e 18h o sagina na modi mako ko modi mako nyamata ko pour hondum yo modi mako artawa nyamete wuldo harana yo wulnamo so bannanamo yentale la mojjede o suttidino modi mako nyamugol ko wuli ko yo ar o defa ha o gayna wosi modi mako hewti so rotta o bannanamo koko wuli o suttini modi mako
dañu no e ka dana boto yeno ha 18h yoni nyamete sendaka ere makko yoni modi makko ne ligge man le pelet modi makko si arti ko nyamo waro wayni be du a wayna de be o ni we be ni mo habbo ha sende nabora ko mako ngino o be ni watu no ka nyiro nabora no kala tiro nabora o ni nono wallahi waddi dum kanko yeyi watti be don o yelti ka yasi mawbe no jodino wari ha fewnu be mawbe debbo goddo mabbe ton dogi jokkite mo ni jankari accota yow a nyamali annaborali nyamete oni mo randi ko no woni oni wo mi yahi ko wonna nabude ko no buri lan hittude o nyamete parce que bay mi ari mi wersi mi jodi ka ha o erdo foppo andi mi ari mi wersi pour la ngala fi nyamete on oni ko hundu ma nattude joni oni ko walla nattude modian be jippoto joni golle ko tuma be hewti ko mi defanabe ko wuli si be hewti mi rotnabe be nyama si mi woni do ha e sendi be are ka suudu be tawa nyamete ala ton ten yida be setna nammi bay tumbe acci dépense mabbe di mi da be ala be ronka tawde ko be nyamata ko bay ngam sutti ni be defugol ko wuli mi banana be mi da be banande ko buubi mi yahi si Allah jabi mi defana modi am be tawa nyiri wundi jantede o hukkiti o henni jankare ala ko mi hiltu mi yahi awa o henni yow mawbe wobbe golo joddo ben heyi jiwo ari o ari ben mi nanal ko wiida o filitani mawbe ben nene bobo emba wadi do ko manki e sonna ben emba wadi do ko manki e sonna be mi nala meno manki ben nene yalla hunande bobo mabbe barkina onni allahumma amina mawbe jetti ka jifo mum 5000 francs ben mo hin yaw jetta taxi ya nene Allah ta tardu wonnobe don ben mo be mabbe participe ko iwata don ko dabbindingol tay mo jogi 25000 ka jungo makko CFA goy wona tindinande CFA 25000 mo jogi ben mo ya jetta taxi ya defana modima se me de ganno modima kam fotno makko fo be felicitay mo men annamo mo jogi debbo awa ko buri moddude gorko kala ko wonda mantor beenguma respecta beenguma debbo kala ko wonda mantor modima respecta modima mo mantori debbo goddo o mantori hendu fejjoru mo mantori gorko goddo o mantori hendu fejjoru ka tigi tigi doftoden rewbe memben doftoden modibo memben haray ko dum won tigi tigi on donc haray mayen ka resi ndaren ka disen hebay son goddo parce que fewon do on tigi no futti émission on wayri kono inshallah ko sebe seda do ngandi no doga no ngaño wawata marsude acca mayen jije wuri ka resi niti musibbe wonbe ndarde Jama TV mi samina on toujours goto kala inde mun den yettore mun den e o morso bo mi lendo ko mo goto mo yimi ga ko ndon anintini mi ko fejji o wi adna ko jikki woni tagado simi anti dum mi tawa ko il faut mi hiltito kadi bawo toujours kadi mi salmintina mi welto musibbe France be Djidji Bouba mi wanno anniversaire le 22 octobre gila nyande 22 octobre haka fewnden do ni mi wattal émission Jama TV mi weltani yimbe an bananda horema be yano ka anniversaire ben me yano be hibe andi ko no wadi mi wattali émission Jama TV no andi ko kadi hono wadi mi wadali émission haka wondo ni alhamdulillah rabbil alamin mi weltani ke équipe Jama TV on fo ha hewti PDG on woni Djidji Wuri gido Jama mi weltani ke mo mojja parce que télévision Jama TV wano déplacement yayi haka anniversaire on watta don be wadi ko duwa kon mi weltano lo kadi Ibrahima Tayer wondo Wakam
mi weltano kumpaji de Wakam Elage Sazi Ibrahima Kamara mi salmina ɗon kadi Ibrahima Diallo di sori mi weltano kala yanoɗo ka anniversaire wano Baylo Binta Pellel e Maimouna Grand Yoff ka tigi si mi inni mi kontay fo yawnoɓe nde ñanda ɓen vraiment mi juumay mais ka tigi miɗo weltani Jama TV moƴƴa par ce que ɓe jagganiɗa ka fuɗɗode ka publicité ji ha ñande anniversaire on ɓe jagganimmi vraiment mi ala ko mi yoɓa ɓe e kadi yanoɓe ɓen fof hay goto mo mari ko mi yoɓa ala miɗo weltani Djidje Bella Joli e très sincèrement moƴƴa kanko Djidje Bella parce que nde ñande o hollanno vraiment ko men nene goto ko men baba goto parce que o yano o waɗi ligge makko ɗen ha o gayni o yilan Buuba mi yehi e sinami fayu gila ñande anniversaire an on ha kami joɗɗo ni ko une seule fois min Djidje Bella men yiidi ko hay appel pressé men ala noddirde mi weltano kadi Djidje Diallo parce que o déplacé no kanke do yeyi o ni Buuba a watta haaju mi ronka yaade o yano hewtoyi vraiment kanke do won ɗon ha affaire on gasi mi weltano kadi Djidje Layba Grand Yoff e kanko e équipe makko on fof parce que ko hon ɗum waɗi on yafotade wi anniversaire on feƴƴi mi waɗali émission te ɗum ɗo hono marquilan ka nder ɓernde parce que hari mi wayri wadde anniversaire kono ko mi ndeñan ɗon kadi ko mi ngalɗu ɓaynon oɗo yimi onni jikke bonnetake giɗo ma ko e ɓawo ma waɗi tawi affaire o ngarte en 100% haray kala hewtono ɗon nde ñande miɗo weltani on fof si ɗum feƴƴi musidɓe hiɗon andi année scolaire mo wonɗen ɗo ka 2023 ɗo ɓay 2022 on feƴƴi mi yano ka école ji mi halanno mi yahay ka école ji mi yano mi jindoy toon buy no mi worrayno ɓaaw noon kadi enen hiɗen mari probléme ɓe ɓiɓɓe men fi jannugol ɓiɓɓe men ɗe mari probléme mum honɗum won ɗum ko ɗi probléme ɗi kaydiji mana état ji ɗin guerteɗe ɗi fof pour no wawen heɓirande ɓiɓɓe men ɓen kaydiji tawa ɓe wawa janngude hara en heɓata probléme mais fewn ɗo ni no woodi yaltinaɓe école fi probléme kaydi no woodi ɓe natande école few pour probléme kaydi an baba jon ko honno wonɗa gollude ko honno wonɗa yanganade musidɓe yaafo ɗon par ce que haala kan woɓɓe ɓen ka wela heɓe woɓɓe ɓen ka metta ɓe acce hakke yalton ka travaux je ndaaro ka hoore travaux je fayɓe wonɓe fijude ka traw feendo école ere ka école jangete ɗon 8h 9h 10h ɗon ha e 14h walla ha e 18h kikiɗe pay ko duwanno ko yawgol janga école duwa ko yaade janga alqur'ana tawa ɓonde bimbi ha kikiɗe ko yo dogu tum probléme kaydi mo anndanɗa hoore ma ɓiɗɗo ma si tawi woni tawa yummo makko woni sowiɗo carnet de ɓe inna ma ya ƴettuɗen a ferata e majje ɓuuri 1000 francs walla 1500 o continua traitement ji makko ɗin ha o jibina écoutez-la moƴƴere jentelan yaafo ɗon noon par ce que ko yewtudan gonga ɗo ko la guineke wonɗen ɓengu ma o waɗi traitement makko on ha o gayni aɗa mbimo ka hôpital o jibini ɓe windanima reçu sorti ɓe jonnima certificat accouchement a hendike a hoti ka suudu e hoore jam moƴƴere yontere nden timmiti ko an gandi a denni walla a dennali mais en tout cas do a joniti ɓiɗɗo ma on inde makko nden musidɗo bimbinde ñande ko honɗum haɗuma ƴettugol ɗen carnet e certificat accouchement makko on
watta ɗon kaddante ma o e kaddante ɓengu ma ɗen yaha ka mairie déclara ɓiɗɗo ma o déclara mo ɓengu an wonno sowi ɗo o jibini o heɓi une semaine mi ni ɓiɗɗan on hino kaydiji ɗin mi déclari mo mi faala heɓude kaydi makko ɓe jonnama extrait de naissance ko yoɓata 40 sa waɗi 1000 francs CFA a heɓay kaydiji 5 kaydiji 5 de heɓata ɓay tun an a hetti ɓe nguma o yehi ka suudu yontere nden timmi an andi a denni walla a yiɗi tun a hetti hoore maɗa ni ala miijitade pour avenir makko pour sonja makko on janngo akkitamo ɗon ha 7 ans yona innamo joni mahmina ɓe jande yaha ɓeynama kaydi ndin kaydi ndi yoɓaynoɗa 40 ha ndiya ha ndi wonama guluji ɗin guluji wala ɗon kadi amere ha wonta ɓiɗɗo ma on jangata few woɓɓen kadi naɓaɓe ka école ɓe innama addumo o naata warɓe yurmeden addumo o naata ɓe naada mo ɓenna ya noon toppitoɗa kaydiji makko ɗin ndaren yurmede ko ɓewne wadde kon kadi ande o ɓiɗɗo ma o déclara ka o ala kaydi mais a naɓimo a tawi toon directeur moƴƴo oni mi faalaka akkidude payen kon hana kon janggal kono ɓay o ala kaydi addumo ɗo o janga antandan ha ya ɗaɓɓa kaydiji makko ɗin ɗo e oya ane ar yo taw hara kaydiji makko on timmi négligea ɗon ha soto en 36e a faami salɗa kus wona sabu paykum ma kon akkita jangugol ko an andi ko jiwum walla ko paykum gorum négligence ɗon koye baba pay koye wonta mi torake on walle fay ɓen ɓe heɓa kaydiji kono noon parfois kadi sen tiiɗi haala kan ha mettende heɓay par ce que no woodi baabiraɓe ɓe ala kaydi neniraɓe ɓe ala kaydi joni si nene ala kaydi baba ala kaydi ko honno ɓiɗɗo e ɓitta kaydi ɗon kadi ko landal goo Boubacar Bari ala kaydi ɓeygu Boubacar Bari ala kaydi ko honno ɓiɗɗo Boubacar Bari on heɓirota kaydi ko landal goo no ça veut dire mi faala wiide misi mi anda valeur kaydi ɓeygu an anda valeur kaydi ko honno mi heɓita toppitagol fi no ɓiɗɗo an heɓɓira kaydi ala parce que mi annana mi anda valeur mum enen ko anduɗen fi kaydi ko so ɓeyni janngo ramasi no woodi ramasi no wodde mo ala kaydi ɗo yontirande wallahi ɓe naɓay mo bimmi sa dawi ka ambassade tawa rango no heewi tew yaafo ɗon noon walla ɓene golle no nakkel kaari sa ala kaydi ɓe ƴettama ɗo ta noon ɗen golle ɗa wawiɗa qualifié majje ɓe ala kaydi sa joga kaydi ndin a liggoytako ɗon nde yontere ɗon kadi sa yeehi nano ɓen communiqué ɗon o fof a tawi ɓe rangi toon walla enen élection ari ɓe yettoma heɗa jogui carte d'identité guine mais sa ala consulaire a wotata ɗo ala consulaire a wotata yanguɗa hanon ka ɓennama si consulaire ala a wawata wodde mais yi kaydi ndi mais ko consulaire o mi wotidata e ma ɗon kadi en dawa bimbi subaka yahen rangen kono woni on sens enen dal fi affaire kaydi ɗum ɗon en wattana ila mum few kaydin ɗen sikkude enen kaydi ko mare tum kaydi ko fi jommum kaydi wona fi police kaydi wona fi hôpital kaydi ko garanti neɗɗo hollirgo mo an ko an woni kaari ko an woni kaari mo kaari donc no hulɓini on yafuta ɗon par ce que kadi si en wondanade gonga en anta konto sutuɗen wakkiloɗen ɗaɓɓen kaydiji sen haɓi kaydiji men ɗin Allah okkori e ɓiɓɓe men ɓe wakkiloɗen ɗaɓɓanen ɓe kaydiji c'est très important seɗa jogui kaydi ma goɗɗo yawatako ma himo wawma noon ittinde ɓay hare mo ɓurma doole ɗon mi wawatama wiide a ittintake kono si on tiguinnima carte d'identité a yaltini o innima consulaire a yaltini a faami mi sikki carte de vaccination ko wonde ɓe lantoma ɗum ka nder capital mais hay ɗum si ɓe landike ma tawi ɗe jogui woni tati a partir ɗo naɓde yeeso so ɓeytinima ko ɓeytirnira e ma ko ɓay haray hiɓe wawma
kono dona sabu ala kaydi ka mais din non tati non tawi ne landama hay fusi mu ngala yawagol ma metta fi yawagol ma metta fi ka yawagol ma ngo woni metta fi donc don kadi ittingol no woni metta fi ko be faala fo be ittinde wattane yile dum non donc rawendo yaenka resi ndala kadi sen heba don morceau welta be jamo welta be kadi bedde mabbe den may wala musidɓe wonɓe e darde Jama TV heɗo musique ji wonaɗi e teguede darora heɗora e message ji wonaɗi joni ɗi on nani kadi tem goɗɗo go feƴƴuɗo ɗo joni kañum Djiba Fatako woni miñirawo ka Habibou Fatako ɓiɓe ɓen ka Allah hinno Seygou Ba Fatako
toujours koko wolten e nder émission ji ɗi wonɗe wadde ɗin no wayni enen e kamɓe yimoɓeɓen ko gootum halduɗen hiɗen wadde. Onon ni o inniri e gimol makko ngol woɓɓe no wuuri ala nene, woɓɓe no wuuri no mari nene, marɓe nene ɓen yoɓe wakkilo ɓe danko nene maɓɓe, sabu ɓeɓe ala nene hino miijino si tawno nene maɓɓe no adna num ɓe waɗanayno nene maɓɓe. Joni noon an yumma ma no wuuri, hiɗa gollude, hiɗa heɓude, a jonnanta nene ma, a noddata nene ma, a innata, a ndaarata, hiɗa yaada ndaara suudu ɓurdu labeede luwa ɗon abiyandu ha moƴƴa, ndaara ñaameteeji ɓurɗi welde e ɓurɗi seerde, coɗɗa ɗum e ñaamugol. Ara nene ma si itti kooƴe ɓe soƴƴata, si ɓe soƴƴi ɓe hirtotako e suka. An non hiɗa on suudu, soit disant ko chambre goto walla ko appartement, ƴetta on appartement wonda ɗon e juu on walla juuɓe ɓen wonon ɗon e noosugol ngol, bimɓe kikiɗe jolda ƴawa, yuma ma no humpama, hiɓe faalama, jiba fata ko wi nene ma sa woni feerɗo hiɓe yiɗuma, sa woni belesu ɗo hiɓe yiɗuma, sa woni boyogejo hiɓe yiɗuma, siko ma yitere wotere yumma ma no yiɗuma, siko ma koyngal gota yumma ma no yiɗuma, siko ma jungo goto nene ma no yiɗuma. Joni noon an a blessa, a wonamo jungo goto, a wonamo koyngal gotal, a wonamo yitere wotere, a nufulɗina hay fucci waɗama ɗa selli ken, nene ma no danki ma ka ɓe duwama dankade ɗon, yangani ma ka ɓe duwama yanganade ɗon. Ay pullo Fuuta wi ko ɓiɗɗo heɓi fof yo felu nene. Immoɗa noon yalta yaha Allah okkoroma golle ka heɓata ko nafitorta kon tawa dañen ɗum yumma ma. Sikkuɗon luttay ka fuɗɗi walla sikkuɗen luttay ka fuɗɗi luttata ka fuɗɗi ɗon. Mawɓe men ɓen ɓe neyray en keccu men ngun e doole maɓɓe ɗen, doole maɓɓe ɗen lanna neytiren ɓe mangu maɓɓe ngun e doole men ɗen. Wona penujo ɓe waɗama tete ha heɓa 18 ans 20 ans 22 ans yalta yaha, anditi yumma ma mo 18 ans walla mo 22 ans walla mo 23 ans so jibinima o wondima ha a heɓi kadi 23 ans si yaltuɗa, hara yumma ma ko duuɓi jelu mari, ɓe jibinma ko 23 ɓe jogui, ɓe jokke ma ha a wonti 23 woni jelu kamɓe ko ɓe jogui, ka 23 ma an hiɓe jogui 46, an ka heɓuɗa 23 ɗon hiɓe jogui kamɓe 46, an doole maɗa no fuɗɗane yaltude pour ya heɓu doole, kamɓe doole maɓɓe ɗe no fuɗɗi ɗuytade, kon ɗum duwaɗa hakkude ma e maɓɓe, kon ɗum duwaɗa hakkude ma e maɓɓe. 23 mo ɓe jibinma e mum on ɓe dankor ma on ɗon ha heɓuɗa 23, an kadi ka départ 23 ma ɗon koya dankitoroɓe ɗon ha ñande Allah waɗi ko saati, ko an attoto ko Allah andi, ko kamɓe attoto ko Allah andi, mayde mom ɗum noon ko Allah walan ɗo jogi. Mais l'essentiel droit ma on ko duwaɗa kon an vraiment ko ya wallirɓe no ɓe wallirnoma noon, jogornaɓe no ɓe jogornoma noon. Kono sa wallali ɓe mawɓe ndeynayi o ɗaɗongol ko kangol ɓurgini leggal ngal, on faami ka sa waɗali ko duwa kon an kadi ɗe jibinde, sa moytaki ko salɗa waɗaɗa kon ko ɗum saloyte waɗete ma an kadi. Dogen ɗum noon, dogen ɗum sen heɓi feere
haray waɗande mawɓe men ɓen sen ala feere kadi noddeɓe yodde maɓɓe sen ala feere immoɗen yahen takko maɓɓe ƴoganen ɓe teranen ɓe lekkoy joɗɗen takko maɓɓe fijen yen ko wawɗen ko waɗanen ɓe ka dole men c'est très important no moƴƴi ok aray jigé ma en ka resi ndaren sen heɓay ɗon clip goto miɗa andi tan o neɓata haray hewti comme ça wayden kadi ha e lawol go inchallah ok arabe yaafo kadi parce que ko waɗiɗen ɗum ɗo ko fi mo beeyo andu hoore mum acca ma jije ana ɗo Dj Bouba émission la Guineke haray fayde ko ɗo wonde waynade e gokkongol ngo Nene Fouta yaltini ɗo onni ko nene woni lekki ɓiɗɗo comme no mi waɗan noon ɓaawa noon no wayni hande ka rési ɗo ɓe prépare nan clip ji ɗi ananda hoore ma yaaɗɗo e émission moni wadde ɗin parce que ko fi hakkude nene e ɓiɗɗo ko ɗum tum presse ɓe woni tegude ɗo ka giggol mais joni noon Nene Fouta si tawi woni o inni ko nene woni lekki ɓiɗɗo nene ni ɓe woni lekki ɓiɗɗo on ko woni bobo ɗon ha o janɗi ko honɗum haddi ɓiɗɗo on kañ kadi wonta lekki nene mum kamɓe woni nawoyuɓe ɗon kamɓe kadi kam mari dole makko ɗen ɗon ɗon kadi ko question noon donc musidɓe mi tori ko mi jeeji o mo be ka wontiri wonɓe darde Jama TV émission la Guineke enen e Dj Bouba haray miɗo tori on wakkilagol wallito yumma mum yerɓe yumma mum woni ko wuuri ɓoyen ɓeɓe yumma mum wuura yo Allah fewnen yaafoɓe yafdaɓe yaafaɓe aduna ko noon woɓɓe nene mum no wuuri woɓɓe nene mum wuura woɓɓe bawi mum no wuuri woɓɓe bawi mum wuura mais noon ɓeɓe mawɓe mum wuuri vraiment ete wakkila noon ɓe no Pullo Fouta wiri noon si tawi woni kono arda yara no gasa kamɓe ɓe yaaɓe accama kono ko si tawi woni kono arda yara hina pellet est ce que kono arda yara ɓay bopere no jibinede nene maya acca ɗon bobo penon ko ɗum anta walla bopere no jibinede bobo maya acca ɗon nene mum si tawi ko ɗon dara hina no arda wona yarede parfois donc haray ko ɗum ɗo mi woni e waynade on e mi jonna rande o inchallah e samedi aro o à partir de 14h30 ha e 15h30 inchallah minna on bye bye ciao ciao ha e samedi merci beaucoup Master